aca njogene le roi Sané waaw bara confirmation way gano sinone mata ɗum ɓe depuis aɗo seɓlelta mais roga fiya o jang mega sokon way gano santa yalo ya papa jomten ɗum rek chef de l'état rek ka ɗum na quoi mais gidmateno yalo ya papa mi yanda e bay falinde quoi talbe signe falu isaɗare dara me jofa quoi ngeɗa yalo itamit sutura rek d'accord e wiyana en sutura anana aussi tam Doudou fiya une nouvelle révélation te ref xar te refe o xatanga mega xaye anana i defle leera o pare te ref ñaape ga ndam depuis aɗo seɓlelta mais roga ciyam ten xane kena gara mbamir kuma ref waaw heɗa roog itamit te barke an ke yokna seek fe te barke anin a paax a paax i a ciito wod fort aussi a ref natango fara fere rof num mafir njom ne fagid neke kuma ley kan waaw encourager an itamit yaam anda njoma ɗuma ɗum quoi i mafra Fatick te mafam jege kate leer na mais itamit gidma ten o yaalo a paax a paax ino moom i mbage fa ley jëf fe i moƴu mbaag yaam fogaame o kino e mafoma 15 xaye rekate xa ando naye kay worta affaire ken merimo lima mbir nak mais fatim mbaas naga sanu fi waaw sanu fi anuma no lang rek ande ñom ne la cun taxo bon limo mbin na 15 fois adversaire au final ali ya yegoye ten genu final o dol fo lim kolof djub waaw yam gimanuma gimi tamit ala tolof ne ñaka na ñom to jege hawa ke no maaf ko kin kamolang ken to fatim mosan ku refna tamit wo fek o maaf rek nga roga waga mu ci xay o maafam roga waga mu sutura na tamit maafam ken rek are ñom rek are waaw naga yo waaw so comme ñom ne faga imbaso mo dal o kuma lega boy ke yonta tamit tul waaw gidma dina papa surtout boy ka tamit boy ka mof na Diofior datali do matorop imbi dina la légère rek ingara ino quelque rek waaw gidma dina papa andamatina papa gidma itamit taw yonti duma paax gidma wa Diofior gidma itamit partout Sénégal mu fan serena rek rawatina itamit meke imbot na xaye yam men fan ko wa Sokone Sokone passif fop wa fan serena wa Kaolack aja ini ngara fa inshallah wa defi am mag bi aca mbir ne mbege am way nak nang bege ne rek ngaw mega xaye gara njom ne mega Sokone i roga fi aussi o ñak contre Biram Bisin na ndigil mais wa xale de metro parce que ma geno final ni jom neno sa o gar te gartona fi so ga mena outé lol non naga nam ga do njom Sokone non njom na fela trop a animé a mafre waaw njom ne da fela machallah d'accord mais aussi tagle refa ne tamit danaka poids lourd no ton fere ko jomona nga jegar kan wine nga mais aussi sorti be maya da koy roga fiye comme manam wasa ke maya xaye mais comme def ke anne manam aussi jegan ko jafe ka mu dina ka mu anne mu jamu kalankor njom kuma def no sport retourner rek afele xay fete fedar nda ina may fop na rogo dal fop na rogo fop na rogo anna aussi 2012 2013 14 ya ga bo wa poids lourd ke ya ga poids lourd no hana jot da mege hana wasi yefo gorole anne te refa aussi jagle moma kaga usu faga taden o ten ref ke maak we leya rek ku ayenga cidna ayenga njabin to i ngima kaga itam parce que sport moom neka reta rek a fela xaye fete feɗar no cosaan rek cosaan rek mega femula anne femula anne a jaxlal na wiine lool wiine manam wiine a mbugan parce que kan ndefo qoxoox kan lala amateur ke usu jagle o qoxoox a ref parce que pir kena njootida ngara a lafa yo ka lafa ken taxun ɓisi cosaan no sereer ana mbale dara inchallah parce que foog ngar spécial avec usu jagle e bo inta wasi contact mena in e comme na ingar ka rek hani ngoyam comme na disponible ingar bo maga mbi interview lay ni mayun affaire njoma parce que ino in jege frontière wa inchallah dum tv o ko ino mago le ingata da ino in jege frontière ino partout no ingaga acha ino mbaro acha defela acha okay ta duwal koy duwa han bina okay anana inwa inshallah alfa banane acha uso ini wasi in contact ko comme ça ibiya nga rek nanga gar mega Sokone xaye njom ne fela lol o fi animation acha gara fela lol mais anana mu jam dal tam ni gaton tamit nam gato fin fait fa décision fait arbitre coxina nam gaton no injomo rek anda injom mom o leya nga njom rek pa nga fop
waage maafrel bo yen waage ñakelo maafir yen anda parfois wiin we naago laya im muudof refe meen fi'a meeke no seereer a genu laya an na fañcamo ten refe roog mais moƴo may fe arbitre ke na mbañtatan wiin we a jega ma andoona ma boy as muñi ko yal tenga de muñi ba du yal aso gari gero de aja wala te ref kaga anda i njoma ɗom quoi ale fa ref ka no ɗoma to mi lo xam mayam ke ñoxorel demi final to andim tige xaro inga mo kasa i to ken dig yaga bo fa ndig me kasan to we wat ino pir ga arbitre ke il fallait que de ñapanel combat asa sandonanel dara am warelo mafro ko record 25 minutes ka andona jekke pause bet an ke refna metete njom no jare fi njap a contact nga kam deno ko record 25 minutes xay an ke refna haqe njom njom ka ɗom o xat o mbiño goɗɗo gar ñaapid roog fanciram me o kiina yoro xa fancom na forcé amana watanga maaga rooga ci'om i wala kaga dal lasa a wiin we quoi i fata ɓaato ɗeeta combat ke wa i lase NG a ngat mana ɓaato mbi'anide den formation kaga moƴo yoog i no refe ke ke jeg nan leyam point